Akasbani Imphal, RK Gorani na pau pajari, ahanbada maroiba pau. Laibak sin bathong ngasi ozagi namit pangthokli, kumsigi oina National Teachers Award pangbada Manipur dagi Sagolban Risikul Upper Primary School gi oza Nandita Songtham yaure. None jila da nauna saba Common Facility Center amadi District Handloom and Textile Office ngasi Hills Areas Committee gi Chairman Dinganglunga maina sanga kre. Assam yelong missing lam lol amasung Sanskriti ngak senduna thamnaba Assam Accord ki taruk suba close ki matang da Justice Biplab Sharma Committee ne piba recommendation ki sada marfu thabak to onthonaba Assam Sarkar ware plore Bharat amasung Singapore na tongan balam mari da yana se sahi tawna kre amasung Kendra Sarkar ki flagship scheme Swasth Bharat Mission laibak asida apikpa ngang sing sibagi sanghantan bada sauna mateng oire Laibak sin bathong ngasi ozagi nimit pangthokli Bharat ki hangi Rashtrapati Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ki mapung nimit asibu ozagi nimit haina laibak sin bathong na pangthokli tharom asi ka mai lenena laibak asi goina kumsi goina jati thaki mana phanglaba oza marphuni thoida National Teachers Award liseni kunmari ki mana pikre kumsi sehi goina jati thaki mana phanglaba oza sing manungda Manipur gi oina Sagolban Risikul Upper Primary School gi oza Nandita Songtham yauri mana asi New Delhi ki Vigyan Bhavan da pangthokpa tharom amada Rashtrapati Draupadi Murmu na khushinaki Manipur so Rajya ki Shiksha Vibhag na sinduna ozagi nimit Palace Compound da laiba Manipur State Film Development Society ki auditorium da pangthokki hanigi Rashtrapati Dr. S. Radhakrishnan ki mafam da maira amasung laikatuna tharom adu hawdokki Rajya asi khangalaba ozasing da Education S ki State Teachers Award yenthokpa Bosem amasung Kosem lawo parikha da sauna mai paklaba school sing headmaster amasung principal sing da appreciation certificate sing yenthokpa subject ki oja sing da appreciation certificate pibana tharom asigi thoidokpa saktam oikhi tharom da Education S ki Chief Minister's Award for Education Excellence lising ani kunmari hawdokki amasung masigi makhada college nipan da award pikhi tharom da wangang bada Rajya ki Shiksha Mantri Thonawjam Basanta Kumar Singh na hai oza singna mairoi singgidamak kathopaga loinana achetpa pirep lawduna hona minasi mahakna hai oza singna chada marphudagi chama phawgi sang achetpa pirep lawduna mairoi singbu mahi tambirabadi Rajya asida shiksha gi lamda kumang yangna sangsin mangamgani hanadagi su oza singna honabadagi shiksha hiram kayada mai pakpa kaya laikre makha tanasu oza singna achetpa pirep lawduna mairoi singgidamak honabiyu Sarkari makaidagi su oza singgidamak honaba yab honagani mahakna hai Commitment yawn of vitamina everyone is a human being all of us have compulsions aigi the illness maybe aigi compulsions maybe aigi family ki problem we all understand that akoi top priority the akoi hariba students beloved students nuksizarba mairoi sing se moi ki damakta akoi kathokpa magloina na morning, evening, the lessons learned, or morning, the takwi na bagi damakta, kanna 24/7 hona be review ozasing sneba. Tharom to the Education Commissioner S. Gyan Prakash, Education Yugi Director Dr. Rangita Baliwai Kom amasung Education S. Director Elnanda Kumar Singh amadi makoktong official amasung ozasing saruk yaki. Rajya Adishta Jupun Oza Tarukta State Teachers Award pikre manap panglab ozasing adudi Athopam Junior High School gi Lisam Roma Devi, Sangangai Junior High School gi CS Damayanti Devi, Ningthakong Higher Secondary School gi Akoijam Sundari Devi, Maung Maram Higher Secondary School gi Rizio Adahe Model Higher Secondary School gi Principal P Nipendra Singh amasung Irang Patu Government High School gi Binod Kumar Sharmani. Ozagi nimit Thauba Jila tu pangthoki Tharomadu Jila asigi Mahaniar School Special Education for Person with Disability na Sindona School asigi campus ta pangthoki bani. Imphal Dimapur lambi gi kangpugwi manaki daily amasung yaikung pawgi makta sing ningkhaidona lambi chatpa yadana lairamba adu singdokhibadagi chathok chasin yare maram mafam adu da panduna lairamba gari sing chatnaba hawkhre. Manipur da lairiba irang asi athuba matamda loisilo haiba dabi tawduna CPI Manipur State Council na sinduna Imphal gi irabo bhaban da wakat mifam chathakre mifam aduda CPI Manipur State Council ki Assistant Secretary M. Joy Kumar na hai
Raja asta lairib irang asi kendra muso raja sakana sapsaba meng sangduna athubada warusin progna bohona biyu. Hauji raja asta thokli batang du laita da phibe masilo shina raja sakana bidan sabagi akhana be mifam pangthoktuna sapsaba warep launna ba taksilli. Magna hai Manipur irang asilo shina ba gidama kendra griha mantri amasung apal thorom mantri da taksinna ba CPI ge National Joint Secretary D Raja da ai basero lama thaduna khanghan khre. Kuki militant singna drone attack tarokpada misi mina tholaba phawbuda Manipur amadi Bharat Sarkarna tumina leisili haina yaningdeba phongduna ngasi Kaksing Bazar da wakan mifam phamkhre. Wakan mifam adu All Kha Kangle Students Union Kaksing District na sinbani. Durasan Kendra Imphal Complex ta ngasi paksan uthabi throma pangthokre. Ek per ma ke naam thorongi makhada Durasan Kendra Imphal amasung Raijagi Forest Department na punna sinba thromadu da Principal Chief Conservator of Forest Anurag Baspai amasung Durasan Kendra Imphal Head of Office Nanda Kumar Singh amasung Forest amadi Durasan Officer Singh amasung Staff Singh saruk yakhi. Paugi marak thana tenba break ama. Sibom amukta thengnadriba sinadriba ichininausing amuktang sizinaraga yensi hau macha pokpa helali amongi lei hena salanduna leirik kelande maru yamna changanduna pothok hena pothok panganali hau na kareng mayot sarpa langchak lakpa matam makong tasilakpa matamda kapiyo sibom hek sizinaba matamda adongi loglakkadoba phau aduna charam chatat naduna leiramba adongi kayado Sibom sizinarasi Fangpham Thauzal Agro Manipur Sagolban Maino Lairak Imphal Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal dagini None Jila da Nauna Saba Common Facilities Center amade District Handloom and Textile gi Office amangasi Hills Area Committee gi Chairman Dinganglung Gamaina Sangha Kre Thoromadu da Saruk Yaraduna Manipur Sarkar gi Handlooms and Textile Director Lamli Kamaina Hai Common Facility Center asina nat ke be pirol sing sabada khangdaba yaropa singda khanganabagi kudong saba pigani masigi mathakta pi sabada sangwa polam sing so pigani nauna saba Common Facility Center amdi District Handloom and Textile Office asina mayamda pigador bakana basing amadi masigi maroi basing paladuna khoge noni paumina hai Ngasi None Jila gi ahanba oina Common Facility Center amasung District Handloom and Textile Office Building Manipur Sarkar gi Hills Areas Committee gi Chairman Di Gangmaina sangha biduna miyamna sinakre loinana similon gi lambi da su ahenba kodong chaba phanghalba ngamlaini haina khali fisabi singi damakta sengthok laihanba da su mateng oihallani Manipur gi None Jila na asigumba center amasung office hangdokpasi ahanbani Akaswani Imphal gi pawgidamak None digi agui kamai Tharomadu da None Jila gi Deputy Commissioner Dr. Sarchandra Aroju official sing amadi miyam saruk yakhi National Highway 202 gi Nyangang Popi dagi Fins Corner Fawgilambi asi NISIDCL na English ni kunmanga gi metha fawbada loisilagni ID Hiramasi matang ekoi ukrul pangmi sorting simre na hai lambi asi loisilagni habi thajaba asi Ukrul amasung Kamjong Jila gi CSO sing District Administration sing ukrul gi MLA Ramuiba yauna puna sarbe taroba matungda NISIDCL gi General Manager Ajay Kumar Thajaba si pikhibani masigi matangda paudam ama September 2000 da hokipa kilometer 31 khak oiba yangbok pi to Fins Corner portion si chehe ahum ki tung da su losin bibas loina na komsi lambi thiman bake khutong cha da bakaya theng da bake ase tangkhun naga long na luching do na survey taw ang thok mani survey ki tung da NHITCR ki General Manager Ajay Kumar na May 2025 ki manung da losin bikani han assurance bi ki kilometer 31 khak oiba lampi ase losin pi da ba sina khru amasung kamchong sila ki ming mayam na ya nungai ta na leiram bato assurance sina kitang Pigraba Kumuji, Akashvani Imphal ki Paukitamak, Okruta Gisoting Shimli. Science Teachers for Manipur Nipuma Panchuba Foundation Degi Thoronga si Pangthokre, Thoromadu, Imphal West ki Tera Daleba, Model Higher Secondary School the Pangthokibani. Thobal Jila gi Manung Chana Leba Laisang Them Khong Manung the Executive Engineer Public Health Department Amadi, Young Association Club Laisang Them gi volunteers in Kusam Nadanangasi. Isang na Tumzilaba Club asina kono pamsing de laiba yum sing akoibada sunu amasung blessing powder chai thokre saknai reba laikhidraba theater personality sana khaibu tumbi haurok samgi mapong namit ozagi namit ka mai lena ngasi Manipur State Sumang Nila Council amadi mahairoi sing namhakbu ningsing bigi mapalak suba thorom pang thokre
इम्फाल के पैलेस कंपाउंड इम्फाल लेबा सुमंग लीला संगलेन पांगथोकिबा थरमदुदा सीनियर थिएटर आर्टिस्ट खेत्री मयूम लंधोनी देवी द श्री सने खे आइबो तोम बिहावरक्सम निंगसिंग मना लिसिंगनि कुमिरिसु पीखी थरमदुदा हानेगी मंत्री डॉक्टर मोरांगथेम नरन अथोबे मिथुंग ओइखी गुरु सने खे आइबो तोम बिनिंगसिंग लोकी प्रेसिडेंट नोंमै कापम रमेश अमदी मणिपुर स्टेट सुमंग लीला काउंसिल के प्रेसिडेंट लाइस्रम तोमने सिंगबना संगनाय मेय सिंग सरु याखे आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी असम की येलो मिसिंग लम लोल अमसुंग संस्कृति ngak senduna thamnaba asam ekot taruk suba close ki matangda justice biplab sharma committee ne piba recommendation ki sada marpu thabak to onthoknaba asam gi mantri mandal na warep lawre मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नहाई कमिटी की रिकमेंडेशन हुबु तरेट की मनुंग यांखै तरेट मथंग चही अप्रैल 15 फाउबदा थबक ओंथोक लगनी भारत अमसुंग सिंगापुर लेबाक अनि ना हक्सेल हिदाक लांगथक शिक्षा अमसुंग स्किल डेवलपमेंट अमदि डिजिटल टेक्नोलॉजी की लमदा तोंगान तोंगान MOU मरी सही तौनख्रे लेबाक अनि ना पुन थबक तौमिनबगी सांग सो हानदै हंगत हनबा यानख्रे MOU सही तौनखिबा असिना भारत की एगिस पॉलिसी चाउन मतेंग ओइरगनि हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी श्री मोदी न हाई सिंगापुर असि मरु मपंग ओइबा लेबाक खक्तना तना मालेमगे चाखोलगलेबा लेबाक कया इथिल पिबंग म लेबाक अमसुनी सिंगापुर ता हौजे भारत मचा लाख 3,50,000 रोम लेइरी मसिना लेबाक अनि मरक्ता अफबा मरी थमदा चाउन मतेंग ओइरी महकना हाई भारत की अहानबा तिरुबालुबा कल्चरल सेंटर में सिंगापुर दा हंगदोक लगनी तुंगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग सिंगापुर की प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंगना सिंगापुर की मकोक थोंग कंपनी अम ओइरिबा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर AM होर्डिंग लिमिटेड सुसतखी केंद्र सरकार के फ्लैगशिप स्कीम स्वास्थ्य भारत मिशन ना लेबाक असिदा पोकप कुइद्रेब अंगांसिंग सिबिगी सांग हंथानबदा चाउना मतेंग ओइरे मिशन असिना भारत अवनब पुरकपदसु मतेंग ओइरे हाइना हंदकता पांगथोखिबा स्टडी अमगी रिपोर्ट हाइरी रिपोर्ट असी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हाइना मिथोनबा स्टडी अमदा युमफम ओइबा स्वास्थ्य भारत मिशन अमदी इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया ना फोंगबा रिसर्च जर्नल अमगी मतुंग इन्ननी स्टडी असी सोशल मीडिया दा शेयर तरोदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाई युमथोंग खदिंग दा अफबा टॉयलेट की खुदोंग चाबगा लोइनेना लूना ना सिजिनबना अपिकपा अंगांसिंग सिबिगी सांग हंथानबदा मतेंग ओइरी महकना हाई लूनान बसना हक्सेल गिलम दा अफबा माइकेरोमदा पुरकपा ngамmi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा अहानबा इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल दा वर्चुअल ओइना वांगांगबदा हाई भारत की सोलर एनर्जी चांग असे हौकिबा चही तरा आसिदा सरुक 12 हेंगतले खोंगजेल असिदा चंगसिलबदी इंग कुमजा लेसिंग अनि 30 फावबदा गीगावाट 400 फावबा यौबा ngamlagani श्री मोदी न हाई हौकिबा चही खरा असिदा भारत ना ग्रीन एनर्जी की लमदा खुमांग चौक्षनबा ngamle अमदि रिन्यूएबल एनर्जी की पेरिस कमिटमेंट अदु फंगबा आनबा G20 की लेबाक ओइरी प्रधानमंत्री हाई इंग 2015 लिंखटकिबा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असी अतेनबा मतमदा लेबाक चामरोमना मेंबर ओइरे जम्मू कश्मीर विधानसभा मिखल अहुमसुब तांका की नोटिफिकेशन ngasi थोखरे तांका असिदा विधानसभा केंद्र निफुदा अक्टोबर अमदा बोट थादनगनी सेप्टेम्बर 30 फाव मिरेपसे पिसिनबा यागनी मथंग निमिता स्क्रूटिनी तौगनी मिरेपसे लखथोबी अरोइबा निमित सेप्टेम्बर 13 नि जम्मू कश्मीर विधानसभा मिखल की अनिसुब तांका की मिरेपसे पिसिनबा ngasi लोइख्रे तांका असिदा सेप्टेम्बर 15 दा विधानसभा कुंतरुक्ता बोट थादनगनी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना लेबाक सिनबा थोनंगासी ओजागी निमित पांगथोकली कुमसीगी ओइना नेशनल टीचर्स अवार्ड फंगबदा मणिपुरदगी सगोलबन ऋषि कुल अपर प्राइमरी स्कूल ओजा नंदिता चोंगथाम यावरे नोने जिला नौना साबा कमन फैसिलिटी सेंटर अमदि डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल ऑफिस ngasi हिल्स एरिया कमिटी की चेयरमैन दिंगांगनुंग गामैने संगाख्रे असम की येलो मिसिंग लम लोल अमसों संस्कृति ngak सेंदुना थमनबा असम एकॉर्ड की तरुक सुबह क्लोज की मतंगदा जस्टिस बिप्लब शर्मा कमिटी ने पीबा रिकमेंडेशन चादा मरफु थबक ओंथोकनबा असम सरकार न वारेप लौरे भारत अमसुंग सिंगापुर तोंगा तोंगान लम मरी द यानसे सही तौनख्रे अमसुंग केंद्र सरकार के फ्लैगशिप स्कीम स्वास्थ्य भारत मिशन ना लेबाक असिदा अपिक अंगांसिंग सिबिगी सांग हंथानबदा चाउना मतेंग ओइरे पाउ लोइजरे।